kura why adwuma na why de so baby akwa ye nimu obi o good cast bi na obecast because acting kura wonya de opeso otense mo obete he so challenge me a ono ane ba no meko wusu ho na makofa akwa de na tena camera nim opani moja dodo a na ya hwa akora ne no wo no enye wani wusu oba besia wa wo no ato ba twene prementi minim said wote enen so wo po ye minim said wote so wapo to kasa ni how sabi udi panyin kire se wo ye panyin o se panyin no da eno kire se wo ye panyin onye star so ya we so onye star so ya we ye ka ma akura YouTube mo twa ye ka o ma ye ni mo ma onka ho ba na me ye ni interview no minim no sen wo telemo se me be ye interview an ka se me frɛ wo no telemo no ebisa na who are you se me koyo bi interview no ma frɛ wo se me ebisa na se me kwa me ye nya atwom se ye won kofo ye mo interview na ye won kofo ye nya mo interview eh Zion na we mi bu afu Zion say ti o hwanya say wa ha o na me ma frɛ wo Zion say adi ntina me koye telemo interview Zion o say wa ya akora again wa ya akora wonte social ni media ni adwuma na wode ne ho abewuram no wonte ase a osuo dimbo a wonja no nkotena fie na nya nkora na yesi ni adwuma me owusu ne paint me first house o before you do me owusu san nya ne o we ye painter we feel madam for da ultimate da me pesa me kasa because girl na me na wo no we ye interview bia wo so ne ba ye one ba me ne no wo ba ye onyimienu kwa na ba kwa na o ka story na ne yesere no o ka ekwa ofa so ne beja ye wo hini bi enkoma no kwa boy no kwa wani nkomo o hini bi sia na o se gay we say wo bro so enti Jessica na eja no nyesa da chi bia no say okotsu su chicha ne namfo se wagimi na ono man no openinti na hwa wo yesa o so kuhia kan hini ni didi natem cause boy ne wo manhia odi agro manhia wo di telemo ko manhia obi anim wo ne boy we yasam na wo enye wani wusa one be ma wo na wa wo ba a wanyem no boso menkono wato na atwene se mabo ani kura hu se wo ba enye wo fede da bi wo enti wo fele me hu kamema na yesa wo enso se wo busa no wasam se ya mpase enso wo se ho de won ko I didn't tap Zion one push. No, is at times Oboa. Debbie, woman, I can say we are Bomidia. Busan said, what issue, no, my issue, Dada. Tell it to whom Musan say, I am passing when you buy any waba. Oboa has some issues. I just have to respect. I just more media, so Obasun Kwana Betchas and media, as some day some buy and a baby sound. Oh, so there must be presenting me. As when you could have been on any deal. So, no, hey. Eh, ye kase ye ahoma so bia nkomu ntimi wo industry ni mo me donyame. Industry no said we almost started tambe. Me ho ye production bi wo Koforudua. Me de van veka mo kotwitwa movie bi wo Koforudua. Na me hu se gay ya fra me. Movie ni pros 2 interview na. Eh, wo didi matem nyina o. Oh, me to Nyankopon hata so. Enti an se wo bisa masem na me bu afu. O fran afra me hu matam fam wo sinim. Enkura agro bi e wona ni so engros nti asema me kan say wo de di matem wo wia na wakaten sa no kwhye baako nam se wo ni wusu mi bisa wo ni wusu na wo ni nipa na wakate